Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko mu Rwanda undi muyobozi ukomeye maze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafashe Dr Nibishaka Emmanuel, umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, akurikiranyweho ibyaha by'ubwambuzi bushukana no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyesha amakuru ko Dr Nibishaka Emmanuel yatawe muri yombi kuwa gatandatu akurikiranyweho kwemerera abantu ko azabashakira viza zo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi akabarya amafaranga. Ati uyu Dr Nibishaka yarezwe n'abantu batandukanye ko yagiye abaka amafaranga bizeza kubashakira viza zo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarangiza ntazibashakire ndetse ntabasubize amafaranga yabo. Iperereza rirakomeje. Ingingo y'174 mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda iteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye yose cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yitiriye izina ritari ryo cyangwa se umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa se agatinyisha ko hari ikibi kizaba, aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka igera kuri 3, nihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Ingingo ya 276 y'iki gitabo kandi iteganya ko umuntu wese uhimba cyangwa se uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa se ikindi kintu cyanditseho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa se igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa se imikono asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, igitegetswe gukorwa cyangwa se icyarangije kwemeranywa, aba akoze icyaha. Umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa se ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, nihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Dr Nibishaka Emmanuel yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa RGB n'inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye muri Nyakanga 2019. Ku itariki ya 17 Ukwakira 2019 nibwo yarahiriye kwinjira muri izi nshingano. Mbere yo kujya muri izi nshingano, Dr Nibishaka yari umunyamabanga mukuru wa Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru yandi hakomeje kugenda avugwa duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko Katumbi ndetse na Joseph Kabila bongeye guhura nyuma y'igihe badacana uwaka. Abanyapolitiki babiri bakomeye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila wabaye umukuru w'igihugu na Moise Katumbi wabaye guverineri w'intara Katanga ku butegetsi bwe, bongeye guhura nyuma y'igihe kinini cyane badacana uwaka. Joseph Kabila na Moise Katumbi babaye inshuti z'akadasohoka kugeza mu 2015, ubwo uyu muherwe yeguraga ku nshingano ya guverineri akanava mu ishyaka ryari ku butegetsi rya PPRD bitewe n'ubwumvikane buke hagati y'aba bombi bwaturutse kuri manda ya gatatu yategezwagaho. Katumbi Moise yahise ahunga atangira gukurikiranwaho ibyaha byo kunyereza umutungo no kwigwizaho imitungo y'abantu, ndetse anakatirwa igifungo cy'amezi 36 muri Kamena 2016 adahari. Muherwe wari ukiri mu buhungiro 2018 mu Bubiligi yatangaje ko aziyamamariza umwanya mukuru w'igihugu yagombaga gusimburaho Kabila, ariko amenyeshwa ko nagerageza kwinjira ku butaka bwa Kongo atabwa muri yombi agafungwa. Umugambi wo kwiyamamariza uyu mwanya warapfubye, amatora araba, Felix Tshisekedi arayegukana atangira inshingano mu ntangiriro za 2019 aribwo Katumbi yateguye uburyo yasubira ku ivuko. Bongeye guhura rero muri iyi minsi, byahwishwaga ko Kabila na Katumbi bashobora kwiyunga bagahuriza hamwe imbaraga kugira ngo bategura uburyo basubiza ubutegetsi ku ivuko muri Haut Katanga, biciye matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2023. Kuri 22 Gicurasi 2022 abanyapolitike bahuriye mu mujyi w'intara Lubumbashi mu misa ifite intego y'ubwiyunge yayobowe na Musenyeri Fulgence Muteba. Muri kiliziya bahuriyemo nk'uko video ibigaragaza,
hari abantu benshi cyane ndetse ubwo basuhuzanyaga abayibonaga bose basakuje bakoma amashyi bigaragara ko bari bishimiye ubu bwiyunge. Katumbi akaba rero yarigeze kuvuga ko kwiyunga na Kabila byaba ari ukugambanira igihugu. Katumbi kandi yigeze gukina Kabila mu mugimba avuga amagambo akomeye cyane, akaba rero guhura kwabo navuga ko ari ikintu gikomeye cyane ndetse ari ubwiyunge bukomeye bwanutegerejwe n'abanyekongo benshi cyane. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi avuga ko ari mu rugendo mu Burundi kuraba uko ashobora gutunganya ibikorwa by'amakoperative y'uburimyi mu gihugu ciwe, afatiye ku karero ku Burundi hamwe no kuraba uko yo kwigira ku Burundi mu gutunganya igisirikare. Mu rugendo yatanguye kwa gatandatu akaza kurusozera no musi kwa mbere, amenyesha ko we na mugenzi we Burundi Evariste Ndayishimiye bazovugana ku mugambi rusange wa gari ya moshi uhuza Burundi, Kongo na Tanzania. Inkuru twaza mugenzi wacu Eloge Kaneza. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yitezwe gushika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura isaha 5 z'agatondo, ariko yahageze isaha 11 z'umugoroba. Ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yakiriwe n'umushikanganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Mu nyuma yahavuye aja kwakirwa na mugenzi we President Evariste Ndayishimiye. Imbere y'umubonano wo kwakirwa ku mazimano, President Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bateye igiti c'umwembe ku kirimba citiriwe kwa Ntare kiri Bujumbura nk'urwibutso. Bahejeje umubonano, President Tshisekedi yabwiye amenyesha amakuru ko yaje mu Burundi kugira amenye Uburundi n'abarundi birushirije, ariko kandi yavuze ko ashaka kwigira ku Burundi mu bisata bimwe bimwe bitunganijwe neza kurushiwe harimo igisirikare. Je viens ici pour m'enquérir de ce qui se fait de très très bien ici, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que c'est organisé ici. Naje kuraba ibikorwa neza hano byiza kurusha iwacu nko mu bijanye n'uburimyi, amakoperative y'uburimyi, turabe uko bitunganywa hano, turabe uko igisirikare cubatse kikisahiriza ubwaco, n'ibintu dushaka natwe kuja gukora iwacu. Imigambi irahari iduhuza, mugabo mfise ku mutima cyane ni wa gari ya moshi. Iyo nzira y'indarayi izova muri Tanzania ice mu Burundi, hanyuma iherezo ribe muri Kongo muri Kindu. Turafise n'umugambi wo kubaka ikiraro gihuza kivu mu manuko n'imwe mu ntara z'u Burundi. Une des provinces ici aussi au Burundi. Niko yavuze. Ku kibuga c'indege ca Bujumbura, amajana y'abakongomani bari Bujumbura bari baroye gutegera President Tshisekedi. Uyu mutora yavuga ivyo yifuza ko abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kongo boganirira ko, na cyane ukoroheza abanyeshuri b'abakongomani n'ivyerekeye umutekano hungabana mu buseruko bwa Kongo. Ico twifuza yuko yoganira n'umukuru w'igihugu ni kuvyerekeye ijya taxe ya Covid, kuko abanyeshuri benshi bako arinjira mu Burundi, ijya taxe ya $15 iri ejuru rwose. Ikigira kabiri ni gutya gufasha abanyeshuri kuronka impapuro zibafasha kwiga bari pose, ata bapolisi bariko baraza kubarondereza ko amadokuma. Aha tusaba ko ukuru w'u Burundi w'igihugu cy'u Burundi yoganira n'umukuru wo muri Kongo gufasha, kuko aka karere kiwacu muri este yo muri Kongo hatekane, habe amahoro ameze neza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaco yavuze, yahejeje kubonana no kuzimana mugenzi we wa Kongo. Uru rugendo President Tshisekedi azosozera kuri uyu wa mbere ruzomushikana mu ntara zo hagati mu gihugu, harimo Gitega irimwo umurwa mukuru wa politike ku birometero birenga gati 100 uvuye Bujumbura aho yashikiye. Ibaye inshuro ya kabiri President wa Kongo wagendera Burundi. Ijya mbere hari ku itariki 15 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2019, akaba yakiriwe na kugendera President Pierre Nkurunziza yatwara Burundi ico gihe, umwaka umwe imbere yuko ashengera hamaze gutunganywa amatora yatsinzwe na President Ndayishimiye baturuka mu mugambo umwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu 2005. Eloge Kaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge Kaneza, urakoze. Tukivuga ku vy'urugendo rwa President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi, abanyagihugu ba mu gisagara ca Uvira bamusaba ko yovugana na mugenzi we w'u Burundi bakavanaho amadolari 15 y'igipimo ca COVID-19 abakongomani barinda gutanga kugira ngo binjire mu Burundi. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye muri kurikira. Bamwe mu baturage b'abakongomani barimo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo bakunze gukorera ingendo mu gihugu cy'u Burundi baganire n'Ijwi rya Amerika bari mu mujyi wa Uvira, bifuza ko mu ruzinduko rw'iminsi 3 President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari gukorera mu Burundi guhatorera umuti ikibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga abakongomani bishura y'igipimo cya COVID-19 uko banyuze ku mupaka wa Gatumba. Cyo twifuza cya mbere ni korohereza abaturage uruja n'uruza hariya ku mipaka, kuko hari ikibazo cya COVID, twishura amafaranga menshi cyane
bagapima abantu hano ku mupaka wa Kongo nyuma y'iminota 5 bagasaba kandi bagapima itest imwe tukabona ibyo ngibyo ko ari kuremera abaturage bashake ukuntu uruja n'uruza barworohereza kenshi tuje Bujumbura kuko ariho ubuvuzi buteje imbere par rapport na mujyi wa Uvira ariko biri mu kuba blocage ku bashaka kuja kwivurizayo birakabagora ico twasaba kuko president w'u Burundi na president wacu wa Kongo bavugana bakadukurira ico kintu ari amafaranga covid akavaho bikorohereza abagenzi dore ko na covid yashize yaranashize ntayiriho kuko isaye amafaranga gumaho kubera ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya covid 19 abaturage basabwa